Whatever plastic says, it is also a raw material for something else. It's about creativity. Every day, abantu nibazarwa. Abana baba kuzarwa aba. Abana numanya ngo they are very energetic nibana benda kuzana. Hard plastic says twazi kukwata umaye kuzinago amazing kuzitrashinga because a plastic tekura kwa decaying kuvunda. It takes some time to decay. Ubwo tekujunda ahubwo. Aha. Kandi wajotya omiko kurugamu it affects our ozone layer. Gujaguza higuru gushisha ozone layer. So konka twasa kwata plastic says tuzikoremu ebintu. Ntwasa kwata plastic says tuzambekemo ubujuru bwo kumurira mu abantu. We can design it very well. We have a Independence Park. Konka harumuto mu Independence Park. Nojimanye yitu. Nicyo kushetse cyenyine. Ntubasa kwata plastic sezo tuzikoremo amagare gabana kuvuga. Umwana atakuremera munonga. Nyo narebera example aho umwana wacu koze engine ho nije kuduheza mwana wenda ninje bareta no mugireba. Ntubasa kosa plastic sezo tuzikense mu toys z'abana. Kandi tuzitunde tukoremo akasente. No manyango kurunda plastic yonka abana bari mu ghetto ba ghetto boys aba street boys no muryango genda urundane plastic y'iko kujango kiremwe niza kweza shingira 10 no wamuherezo mu rumo munonga kandi atagereta ukoramo ikintu cyo kuza kwihamwe imitware 3 so everything is about your mind konkano yabembeze beito they don't have that exposure tubakumanye cyo gukora mbintu nk'ibyo bo barho nibyo so muhumure n'ibintu nimbemanya niza ko bitereza ubu yizere wije nije